Nalazimo se u voćnjaku kod gospodina Dragana Momića koji je ispoštovao sve naše mere koje daje naša agronomska služba. Ja sam danas u ovom voćnjaku jako zadovoljan sa onim što sam sve video, a video sam, kao što i oko vaše kamere može da pokaže, jako lep rod, jako obećavajući rod koji ćemo da vidimo negde za otprilike 25 dana bi trebalo da bude ovde berba. Ova godina, 2020. godina, je bila veoma teška godina što se tiče proizvodnje koštičavog voća, pogotovo za trešnje koje mi radimo. U zavisnost od regiona Vojvodina, Srbija, Južna Srbija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, svagde je bilo različito, ali generalno za sve je da smo imali zimski talas, veoma kasni zimski talas koji je bio u martu mesecu, počevši od 23. marta pa do negde 10. aprila. Imali smo 11 dana sa veoma niskom temperaturom koja je u pikovima, odnosno u ranim jutarnjim časovima iznosila i do minus 7,2, što je bilo stvarno jako veliki minus i to je ostavilo traga. U zavisnosti od sortimenta koji imamo i različitu otpornost na niske temperature. U svakom slučaju ovdje imamo rane sorte Grey Star i Black Star koje su imale dosta oštećenja pošto su to rane sorte. Međutim, rana sorta također Vera koja je fantastična i preživjela je sve te niske temperature. To je nova sorta koja imamo u ogledu. Također Kordija je imala također oštećenja, ali i zato Ferovija i Regina koje se nalazimo su ovdje rodile skoro sa 100%. Ovo je sad rod koji je obećavajući, znači ovo je druga godina od gospodina Momića i jako smo zadovoljni. Svim našim farmerima će također biti ponuđen otkup svih ovih trešanja i po evropskoj cijeni će biti i izvoz za italijansko tržište. Mi smo prezadovoljni. Znači mi ovdje imamo 2 do 3 tretmana sa đubrivima, znači to su različita đubriva, monođubriva, Jarinavo topuju đubriva, znači Fertikare 14, 11, 25, pa 24, 8, 16 i koristimo monođubriva, kalijum, nitrat, kalijum, sulfat, također i gvožđe koje se primjenjuje. U svakom slučaju sve jedan naš farmer kompletnu recepturu dobio od naših agronoma. Imamo ovdje sa moje leve strane, imamo B-Baum sistem, znači to je trešnja također gde su na jednome korenu 2 ose, zato se zove B-Baum, znači firma Agrofertic Group je ekskluzivni distributer firme Maconi za Balkan grupu svih ovih država. Ovdje je tačno u ogledu, međutim mi imamo već i voćnjake u Srbiji gdje imamo i od 4 do 5 hektara B-Bauma koji se također izuzetno pokazao, s tim što je u svakom slučaju prava slika će biti kad vidimo na celoj teritoriji Srbije gdje se kako pokazalo, gdje je kakave adaptivnosti i tako dalje. Također sve na Gizeli 5, imamo i Gizelu 6 kao podlogu, ali u svakom slučaju za sad ono što idemo posle 4 godine iskustva, B-Baum se pokazao izuzetno i sve je veća potražnja za njim u svakom slučaju. B-Baum sistem uzgoja sadnica jabuke jeste nešto što je novo i specifično u ovoj proizvodnji. Mi smo ponosni znači, na ovaj voćnjak. Ono što jeste izazovno jeste što je malo drugačiji taj sistem uzgoja. Prvenstveno što nemamo osnovno to stablo, već imamo te 2 grane. Međutim, postoje određene specifičnosti B-Bauma, a to je da zaista je izuzetno, ima rodan potencijal, da je laka ta mehanička, sve mehaničke operacije koje se tiču u voćnjaku, puno su olakšane, rezidba je u zeleno, tako da možemo znači, odmah da uklanjamo te neke uspute probleme koje nailazimo u toku proizvodnje. Mi ovdje u našem voćnjaku imamo znači, na pola hektara, imamo zastupljene 4 sorte, to je crveni Delicious, zatim Fuji, Gala i Granny sorta. Međutim, nekako nam je najveći akcenat upravo na Gali i na crvenom Deliciousu, u smislu da su to zaista crvena jabuka, atraktivna jabuka. Međutim, i Fuji isto tako ne zaostaje, prvenstveno što se tiče ukusa. I njega je prosto manje na ovim našim prostorima. Prethodnu sezonu zaista smo imali dosta rodnu, pa bilo je oko 25 tona, znači smo imali na naših pola hektara.
možda čak i više. Savjet jeste da se maksimalno mora voditi računa o tretmanima, znači nema preskakanja tretmana jer prosto se pojavljuju, znači pored ovih standardnih imamo i nove već izazove i što se tiče bolesti, što se tiče štetočina, tako da se mora stalno bukvalno pratiti stanje u voćnjaku i na vreme preduzeti određene mere. Imali smo te kasne mrazeve, međutim, što se tiče našeg voćnjaka i uopšte našeg sortimenta nije toliko osetljiv. Znači, nemamo taj ajdaret koji inače u ovim prostorima nekako strada od tih, tako da mi nismo imali zaista. Što se toga tiče, malo smo inače bili uplašeni od rutave bube, zato što je zaista, baš upravo zbog ovakve zime, prezimela je. Međutim, nekako u tom periodu bilo je malo i vetra i mi, što se tiče našeg voćnjaka, nismo imali nekih velikih šteta. Očekujemo odličan rod, nećemo ništa unapred, znači važno je da se radi prihrana isto tako i to je to u principu. Mi očekujemo sve najbolje. Mislim, pouzdamo se u naš voćnjak i uopšte ne očekujemo da će nas izneveriti. Mogu da kažem da je ovo trenutno jedan od najboljih voćnjaka koje radimo u klasteru firme Agrofertikrop, jer stvarno je urađeno sve agrotehničke, sve pomotehničke, sve mere, sve je urađeno na najbolji mogući način. Mi ovdje imamo rod koji je u ovom slučaju zadovoljavajući i zadovoljni smo s ovim rodom. Naravno, volili bi da ima uvek više, ali i ovaj rod koji je, imamo neke biljke koje smo sad pregledali zajedno, koje ne mogli da iznesu, znači preko 5-6 kg po stablu. A ovom prilikom bih hteo da se zahvalim domaćinu Vladimiru Popiću i kompletnom njegovom timu koji radi ovdje u Staparu, jer ovaj voćnjak je na veoma zavidnom nivou. Sve intelektualne poslove koji mogu da se radi u jednom savremenom voćnjaku, agronomski servis firme Agrofertikrop radi već uspešno 8 godina i kao rezultat svega toga možete da vidite da rezultat naših agronoma, rezultat našeg tima koji izgleda ovako kao što može vidjeti i vaša kamera i ja sam danas jako zadovoljan s ovim voćnjakom gde ste videli sada je u toku je bila koševina trave, ali u svakom slučaju trenutno je i prihrana sa Fertikare jedinica, mislim 14, 11, 25 plus gvožđe. U svakom slučaju ovdje se tačno meri i tačno dodaje količina đubriva koja je potrebna za biljku da bi iznala ovaj prinos koji sad ima na sebi.